Alpha Mizo Production YouTube channel and tu le ngai thatu zong zong te chibai kan buk chewa December ni som le pahni ania Mizoram thu thar langsar deuh deuh te tin World Cup thu noi sang ba ka Russia le Ukraine lam thu thar kan ngai thla ho dona Mizoram thu tharin bultanang Mizoram Sarkar MNF Minister of State Dr. K. B. Chua Chuan naktu December ni som pathum thole ni hian Mizoram Chief Minister hna Minister atanga ban na thelu atuma bana tumna chan hi chiang taka hriat thei lani lo ma se Siaha district a MNF chung kwa a buaina a omwang ani rinani Social Welfare Excise and Narcotic le AHN veti changtu minister hi Congress sarkar lai po a MNF MLA nia MNF party tana tholok takania Siaha atanga thudon na pakhat chuan minister atanga banna a thelu nuwa MLA atanga banero atumzuiari nomlo nia soin a omzui zel dan tura thutluk na ala siam fello nia riatani thua soi heti lai hian tun hnai khan INC chuan Siaha biala an candidate turan lo puang to a Dr. K. B. Chua hian MNF chu asana MLA nia abial ngai Siaha biala din chun zom atumani chuan BJP le ZPM amo azom angai mela ani lo chuan independent adin angai don ni in thudon na chuan asoibok thudon danin tun hnaya MADC sarkara MNF le INC thodun na chu pai thak aloni to a Siaha district a MNF chung kwa a bial to MLA Dr. K. B. Chua do dal zonga khosareng tepo anom ni riat ani boka chung te chu Dr. K. B. Chuan Minister atanga ban atum na chan ani thei ni riat ani bok ti in kan thulak na chuan ata langani Champhai District Court a Special Court Pokso Act chuan voin ni som pahni thlasom pahni sangni somni pahni khan sila lian puya Champhai veng lai chu nau pangpong sual thu buaya thiam lawa chantira naktu ka athremna apuangang Special Judge Sylvie Zetral te chuan ni somni paruk thlasom pakhat sangni somnia Champhai khopui chung veng pakhata mei channel pangkum ngami pong sual tuapu sila lian puya chungchang hi hun engemo chena ngai tu anua voin khan thutluk na puangin thiam lo achantir ta ani sila lian puya hi zirtir tu ani ba ka potlanga po in mang tak thina ni voin ve khan nau pangpong sual thu boya tho fast track special court presiding officer chuan wanram nga ka khozol chu nau pangkum tlinglo pong sual thu boya tho thiam lo achantir wanram nga ka hian ni som paruk thlathum sangni somni pahni khan mei chanau pangpong sualin pong sual tok tu nau pangpa hian khozol police station a FIR a the lutani voin chakudar thum khan Central OMF foi tu te chuan Mizoram Chief Minister Puzoram Thanga chu a office a muin nei in ang in kople thildang LGBTQI te shelter satura malak nakal mek chu andu lo thu le ti hlot ting lo tura andu thuan thlen Central OMF President Puarlal Neta Soidanin Chief Minister hna Central OMF chuan nei in ang in kop chu Mizoramin kan pom lo thu le an mani puala shelter saktumna ommek chu ti top turin an thlena Chief Minister chuan achangtu UDNPA Minister Deputy Chief Minister ni bok alo soipui ngal tur thu alo thrila hemi chungchanga hian meeting po nei ani don ni riatani Myanmar kuvarau tol chungchanga malak na chakzo ka kalpui ani theinana tranlak atul thu thlen bokin Central OMF chuan Mizo le Mizo kanin melmak mai don nia alan thuan thlen boka Central OMF rot nangin tun December ni sompanga ninga ni hian kuvarau tol chungchanga achangtu minister le akai hnoi department tenen meeting nei ni seti in ruam pannan siam hal bokani heng ba ka hian Bangladesh atanga Mizoral tlante chungchang an soipui boka chen na mun ruam man dan ngai tu sak an du thu an thlen bokani
khuai zu ka wangin lalrin nunga kum som le pariat luang pol veng thar ma mi chu inrin ni jan khan ZMC a aboral luang pol veng thar tui khur chaka khoi van rial omin mi then khatin chu chulak tumin a omna thing an kita tui khur hnaya hian a thlua tho tan ninga thlasom pahnih sang ni som ni pahnih tlaidar thum vel khan lalrin nunga tui khur kal tur hi alo zuk ta ani lalrin nunga pa ming than puya soidanin ina hian avil le an thur tuite lo pe in alua ka zia omlam apan thei tak lo wangin tho le nia mamit hospital OPD a in entirin casualty a chhovin damdoi an lo pek nuwa tlaidar li vela ina hotiran nia luak danna an chote in engma eizui theilovina omzuya zandar som pakhat le achan ve vela damdoi in pan puile ni in ni khua a reto lova casualty a an hruain khosit anei lova a BP a that box sia wangin hotir le ania zia omlam apan thei si lo awang le ni khua a hriat lo awangin atuk chokmalam dar som pakhat nilai nia hospital OPD a kalpuin admit ngalani nilai jana ambulance mangin ZMC thlenpui ania ICU wa dalu ngalania inrin ni jan dar som le minute som nga khan ZMC a aboral ta ani lalrin nunga hi luang pol veng thar than muala vuiliam ani World Cup lam hoyang Argentina le Netherlands te in khel truma match and call tu soisel kai tak Matthew la host chuan Qatar chu sanin anram Spain a athok khota la host hi Argentina le Netherlands in khel trumin yellow card som paruk zet aphora World Cup omto a card for number trumani voice omli le pariat zet fola ham boka minute ni le sikon nga dan zela fol ham ang ani free kick an pet de rang mayani kha Portugal pet chuak tu Morocco an ro pui African ramzinga tun main Cameroon sang khat zakua somkwa Senegal sang ni panni le Ghana sang ni soma te World Cup quarter final an lo thleng to ma se tu man semi final an thleng ngai lo tuna Morocco an ron langa semi final an thleng tarup mai Morocco hian kumin World Cup a match nga an khela tangin voili lai mai clean sheet an neya goalkeeper Yasini Bono an na atlin tak zeta hei ayaro pui ma jok chu Morocco hian an game khel nu nung so ma tangin voi kualai mai clean sheet an nei thei hi ani Morocco hi group F leader ni in kumin World Cup a an game ma sabera semi final lut ve tho Croatia nen golom lovin anin ne toka an game ni na team tra Belgium chu 2-0 in an nea an group stage game nu nung bera 2-1 in Canada an nea he an goal chua chun hi an ma ni lama an ti lu pal ania in khel hun pa nga ya tu man Morocco lama goal an la khung lo round of 16 matcha Spain nen anin suwa minute ja som ni thleng golom lova anin ne tuak nuin penalty shootout a Morocco lam hian ne na an changta a Morocco goalkeeper Bono chuan Spanish penalty pet voi thumte meu adangani kha quarter final a Ronaldo telna Portugal nen anin sule a 1-0 in ne na an changa semi final a team thatak le champion line bok France an ma chandona Mbappe le a hotela ka hian clean sheet nei le thei takang bo kumin World Cup match nga an khela tanga goal khat chau la chua tu Sevilla goalkeeper Bono chu Real Madrid in laklu an tum ni in report aum le to ani Morocco in ampet chua tak Portugal player ro pui Ronaldo chanchin chu khovel ti tui ber alani zela Ronaldo hian tun hnaya har satna atok tam hlemaya afa papiang lim athia Eric ten Hag Premier League a chhor du lova a mangai Manchester United nen boruak thalo takin anin thenzuya Portugal coach Fernando Santos bultran turin
a thlang lo le zela FIFA World Cup a Morocco ne lovin an tla a in elna lian pera hian alo kir arinom to lo abial nu chuan ti hian Ronaldo chungchanga soi chuaka Ronaldo hian ama tantu fans makta duai chuang neita se chung zinga pakhat chu kaniang ama tantu pakhat chia anei ani chuan keima hi kaniang ama tantu anei to lawani chuan kathita tina aniang khovel hian Ronaldo dovin alaka an helani chuan khovel laka ke hi helin ka ep veang anuam le hreoma po abula kading tlatang football chanchina Ronaldo aro pui berti hi World Cup pemo in elna tournament championship dang point ati dang lam theilowang engkim hi chin chia thlap ani veka title no moi number le hlotin na te hi chu alem ani ve theilo ka thian thil dang zong chu bum ko in ipe hel vek theya enga tinge kum upat na hi pe helin ipum pel ve mai lo le football chanchina player du omle thaber ini zelang ka thinlung hian a hre chiang che a mitihlim thin tu ini kamita chuan nang aya thiama nom lova he ka hring nuna thil thleng zinga moi ber chu ini ni danga iloti thin angin thola nangma era social tu te ka hi chip tir vekro record ong zong song ila veka ani nataka chuan a umin an zok che ani tin ammangai abial nu chuan Ronaldo chungchang aron soi chuak ani Ronaldo te chung kwa hian private jetin Qatar an chua sana an ram Portugal lam an pan ve ta ani mimala chuan Ronaldo elpui chu Messi ania ani po hian World Cup ala choi bik lo tungtum World Cup hi a choi lo ani chuan ani tan po hian World Cup choi lawa football jin kong bang tha mai angai ve to nge yang an ni hian Croatia an tum don kumil World Cup atanga Brazil the chuak tu Croatia chuan semi final a Argentina an ma chon dona Messi thoma liana Argentina an khel tha chho tual bok heti la hian Croatia coach Zlatko Dalic chuan Lionel Messi an hlo lem lo thua soi chuak vele tlat mai Neymar an ma chon truma an tektik man ang an mangle ani chuan Messi po olsam takadan thei anin beisei Croatia hian Education City Stadium a champion turarin kai Brazil pai thla in semi final anin hlang kaya Neymar meu point Croatian defense chu aton tlang hlei thei bik lo Croatia coach Dalic chuan Messi hi kan ven deuh angayang a khel dan kan ria a tlar hnung lama tran kan la ka ngai don Brazil kan ma chon truma kan khel anga kan hnai chil rang chuan lau tur kan nei lo chuti rual chuan Messi a ngor in sorbing chi ani chuang lo ti ina soi ani Argentina po penalty shootout atanga van nei ve thoan nia ton tlang thei lo an ni bik lo ti Dalic chuan a hre ran ani amma a kan lo zir chian ngai lo awangin nasale zuala kan zir chian angai Messi hi an player ma chuan beralania ala thareng team kai huai tu ber po ani player no pang thatak tak po an neya an hlom mel hle ma seni darlen laka po gol ni an chua ve thawa penalty an hlo chuak lau boka paltlang thei lo hul hual an ni bik lo thei top kan chua le chua lawa ain ngat ti in Dalic khiana soyani semi final ma so zok hi amu nom donem soilo ka har khop maya England le France matcha in Norton zak ang chi khachu kan mu abei sei om chi lo eng po ni se semi final ania abo ruwa kero apui don hrim ani Russia le Ukraine lam thu thar ngai thla ang Ukraine in dona chimlama in beina ana sathar le Ukraine chimlam chu khoi lam ve tang po in na sataka ka ania Russia in ron manga Odessa abe lain Kiev point Melitopol lak le tumin thapui an tho thar le Ukrainian sipai te chuan in rin ni khan drone som an ka tlak thuan soya panga ero chuan energy mun pui fu in
mi makta duai khatle point nga velin power an nei lo pha tian soi a hnuwa Melitopol mayor tlan chemek chuan Russia te opmek khopui hi ka ani thuwa soi vele Russian sarkarin thunei na chel tura ada te point thalak the darin kang meilian tak achuak ti amu thei bok Russia in drone manga Ukrainian longchol na khopui Odessa ka anan hian Moscow hian Iranian siam drone an mangni in Ukrainian thunei tu te chuan an soi Odessa region din mun hi akhir hle ti in President Volodymyr Zelensky chuan zana thucha asoi langa an ka fu lai takhi aboi thlak lai ania electric siam thale turin hun adu deu dona darkar mai ni lovin ni rei vak lowanga yang ti in asoi ani October tha atang khan Moscow hian Ukraine energy munte abitum na sale a missile le drone strike mangin abeina sale Melitopol a hian Moscow lamtang thunei tu te chuan missile be an to a mi pahni an thi thuan soya mayor bibomek Ivan Fedorov ro chuan an ma ni run tu thahnem tak an thi ti asoi ve thung missile pahnin air defense system ati chia pali in atum afu hlom ti in Moscow in an apply Zaporizhia region a governor atana ada Evgeny Balitsky chuan telegram messaging app asoyani Ukrainian 10 HIMARS missile manga anka na hian mi in zanria einana anman recreation center atichiani in asoi March thla atanga Russia ina op Melitopol hi chimlama chuan Moscow inven na mun poimo ber ani thu President Zelensky advisor Oleksiy Arestovich chuan asoi Russian sipaiten khochak lama Kherson region mun then khatle Russian ramri Mariupol bulvela manrua le poimo anlak kulna zong hi he khopui kaltlanga ti hi ani ti in Arestovich chuan social media a an komna asoyani Melitopol hi an chana ni chuan Kherson pan theina zong songa an tluchia ti na anianga Ukrainian sipaiten Crimea pan na kongpo an nai sotang ati Russia in zirtop niliam ta zana kamikaze drone an ka chu awang khan Ukraine khopui chimlam Odessa acheng mi makta duai khatle point nga chuang te chu eng nei lovin an kho samek ti President Zelensky chuan asoya eng pek chu lama thunei tu te chuan he chiat na siam thatur hian kar engemozat an mamo tur thule alo bera thathum memo vel tal angai anrin thuan soi ve thungani zirtop zana Iran drone an ka chua hnuwa Odessa le khopui dangba ka regiona khotam takchu all phetha mantur nei lovin an thim mani Presidential Administration Deputy Head Kirilo Timoshenko chuan infrastructure poimo zual damdo in le maternity wat nena chau eng an pek thei thua soi Russia in February ni som ni palia athen omram Ukraine run tura afe chu ma kha chuan Black Sea port hi Ukraine le Russia mi te ta na chol ha dam na munlar tak ani thina ni regional governor Maxim Marchenko soidanin Russia chuan an khopui chu zangkhat thil thuwa kamikaze drone mangin an kapa regiona khuazong song deuh thoa kol phetha an mu lo pha ani tin Ukraine Air Defense Unit chuan drone pahni an lo ka thlak sak thua soi Russia chuan an ram laksa engemozat Ukraine laka an lo le hnuwa kar masa thotan ni khan an infrastructure poimo te beinan cruise missile thahnem tak an kap chuakani ningani liam tak vek khan Russia President Putin chuan mi makta duai chuang khowot le eng nei lawa anom me kara Ukraine kol phetha siam chuana mun te chu be chunjom sel an tum thu asoyani